Usembut Menteri Rangba Kejela bat MLA Kenar Tiang Ma Sniawbhalang Dhar hakakat Rio terjemang ula Plie ke Jakarta rekam Bopura jongka Krishi Vigyan Kendra KVK Kabadan Hakashnong Waejer West Jaintia Hills District. Ia akan ke Jakarta rekam Bopura kebatip kum ke Krishi Vigyan Kendra KVK Agriculture Science Center ICAR Agricultural Technology Application Research Institute ATARI Zone 7 latmu kum ka jakap deng jong ka jing pentbin na ka benta ka jing tip ka batma ya hakarap karyang ka jing penroya ka sam bar ka jing pen priang ki buit thamai hapdeng ki dongram jong ka Jaintia Hills habakren kum ukong san uma Sniawbhalang Dhar ula banjur ya ka jing don kam jong ka rep karyang kat kum ka jing start science bar ka jing ken tiu ya ka sam bar ka yo ka kat hakithan nong kendong Walaupun pau baka jing seng ya Krishi Vigyan Kendra Jaintia Hills kandan ke benta ke bakrau ha ke bapen ku bor ki nong rap ling ba ki jing hikai bat ka jing yo iki boit thamai ki baya day bat ki jing dan kam bekirpang jong kathan ha ka ni ka sngi lapun long ru ya ka jing pun sngot ho she ki nong rap halor ke project TDC NICRA Technology Demonstration Component National Innovations on Climate Resilient Agriculture ni ka jing a jing hikai ling ba ki buit ki start science bar ka jing penwan dor thamai halor ka ram ka bala panyale persha ya ka jing kala ka sin benai nalor kong san hak ni ka sngi la don lang ru Dr. G Pratibha Principal Scientist and Principal Investigator ICAR Central Research Institute for Dryland Agriculture CRIDA Hyderabad Dr. A.K. Mohanty Director of Agricultural Technology Application Research Institute ATARI Zone 7 kinongrab na lor kiway Kani man ko wito naka institute ni ka center ko kam hadu kata Ibaya den ko sa utho ko klam ni girong ba aru ko wana na baru jala biungi ne ba bot se ni du kacak klam ko komedi ko wibo yo ga tu ga tak lori de te ni jo ga tak lori bai mutha tau tailors angom ti ko klam na klam ko do ar meni do ni tangwa ipon tak hawro ni to lang woro ba don ginong rep ko ong ba nga na mama na kini tiyo bala dek mas don ko ke program apa niya kompos ni harum din labi no rep dungi bon se u insting ba kamre don le perlok jo nga be it na bole school chwa tang usange no mari de metrik tengah jo geli yu barabor kai pitre benta Kung ngam don jam don kam tang surep wo. Uang tang surep imat kata garep undai kam. That is the problem that we are feeling always in the society that we are facing now presently. Penduduk tiak penduduk dem wi ignong yalam penduduk tiak penduduk dem wi ke sarkar wakamon upun sao tui. Ya kinong red yung iwa myo sa bon sin habrai kam kinigi institute research center open south hui ni ma bon sin ni bchanong kedong yogi de yung jajong gi yo krung ke sarkaru ukhud ye lang hapure i khoni agriculture garip bedeng itv urep nongi yo krung ke officer one national imbai one le itv urep tv pung mi to is a totally different subject and totally different matters Ini kelamu doktor yogi dekte yogi na translate dekte yogi you will born senile mto ujo usumbe manu waro ithau mto kaju kesisen mango waro ithau nete daw em kanu tip uwon usumbe wito hakawon gathau uwon usumbe wito hakawon gapor nete daw wat em kan kanile form the government of India yekinigi institution ko hai ni ko nei benta agriculture yo man sigurap man perfect yo man gi educated farmers coba ko luksa kam na ngadam to woret ngatang wer kemal ngam ti badu ni kana bi bang mai ti tama na cibenta mo do psan mesi kertong mo mesi ada
Em la kajong ke section, la kajong ke sektor. Kita tahu dah juga khanai dengan ni kita juga mesti ada man kasi nga tahu number 1 dan number 2. Jaintia Hills district opsani ini mesti ada nong dengan ya ada man kasi nga tahu wa aru pipi. Wasdang la tahu nawa aja ri mamoina na kut mamoina pala. Nga tahu wa aru Ma Sniawbhalang Dhar podang lai school opsan mesti tertahu. Nai tai pod mi kini ya rau phet ke price man business ada madun ni kasi. Em la kajong ke experience. Em ginong reban mungkin mogi ki kan gina garep sa konsakti kita ongi chess mem kam mem jam ga rebe ka ongi ka tu to ka failure ongi we are fail to understand the importance of agriculture and farmers the species ki sembe yung sarkar jo krek ko kai ka problem gandi bon sen ka problem la lai ka ko ongi ka organics kamut utung tabi mbo dawai Miet bahagi di tunggu mi kibam kidi kesok kena mi kebayan ko. Tak problem ikam kesorkan on dunagi ke productions. Dunagi ke productions. Handai ai bida ke dawai bela andai ye your production smart tang boda an side effects. Nai te daw en kan gaman research center. Pelut kesorkan India in cooperation with the government of Meghalaya, jadi ki popular. Bunsin mana ye production na problem ye ka marketing. Memodai. Teng bulut bun deka bai ko penmi bani ko dai. Los kinong rep yong. Ini te da wan ke scheme bun dai kamu dong ke CM asyo. Emi ka financial support ng sarkar. Kana mo lai nong rep ya. Sboh matu kajing lut kajing tap ke bai sum bege nong si ke bai ke sboh bi pagasan hajar chiton handai kalo doain bi em go mi kedu su hajar ston to los tenai te daw em kam gini institutions em kam in guidance ke advance kam tam ke advance technology from the central government diwa incorporate lang ke government of Meghalaya lembaga horticulture lembaga agriculture lembaga veterinary lagu wiri department gue to ma ikan ka man ka mungkin mo ga production capacity emigavi ka farm share go permi pelenya po umroy lam kala chilak teliksi nom chilak persen pa hajar teliksi kanit ka man pijan tiba pijan lembaga office go dati emigam gatela paila ay scheme po horticulture du greenhouse ketu la lembaga jimpura la tumbu yu joru sumbe chmada na gamni nong mimu Emi por kuat selap tu wan selap tayap kulma. Emi por kuat selap ikut sini. Telayap kulmari. Nai teda kami gini ki doctors, ki scientists, ki gaji. Hakawan gol tu lagi kam gini orang. Yun kami sini orang jat. Start kam wa. If we start with tip ye hair, entok kajo. Ladain man ni ki brun kum kain kore wani wakrai. You become ni udah dia borong memang ke political party kudo kelam kentak baik lagi no krek no ki lower classes. Tamben ni kita ke pekoi pan kana. Kita ke lumyu ile item to ikrek. Ikrek baik krek kana pito hago sarkari there is no great jobs. There is no lower job. But ikrek to ikrek orang. Ada yak truk gile to ikrek hi. Ada pekut pain kanai le to krei le dai stu le to krei typically chong ha ni tibu ya wara play bagi important role ini ada memu driver truck ikar memrel yang bayam tang la memu driver truck wakit ko kit block repair di tai block myo yo tipi katai boring driver truck ya bakal besan. We should understand what is the importance of our labor forces. Coba orang kat ni ialah kurang kuih lah em kalau kalah em kata aku malu. Khlem waduk malik uta. Ada khlem malik waduk miok kerek uta tak OTP kata tak interrelationship angga dependent on each other. Ila ucap ni bon sen ki waduk do kelam bengi ku mahajon ni goyok. Tigi goyok ku mahajon tok millionaires. Em farm share farm seniang em goyok ku bon hali di spak keng. Handai bon sin in ju emi coronation ju emi kata ke anur ke bichni
Hane kanin siu chem bito hai wani mata khlem ke start khlem ke jitip khlem ke experience impo chuan chuam le ke experience to kam ko bon sen ke the word experience to bon sen ma yo kinong rep ka ni ba ki mamulai school ki pili mamulai puregi but they got the experience from their father, from their parents. Jo ang go start. The mistake you make every day, you get experience. And the experience you get, it's decrease your mistake every day. Happening do we don't even thought imam man go perfect. That I may have a one go on the field, kinong rep, we will let farmings, to a yaw lai hat. Lani whole lay governments launch bonjat commissions. Ka yes Meghalaya, ka hello Meghalaya, ka focus plus, ka prime up. Now khanai pimpam government kam ka yung ig sarkar to ko ko ite. Ko perkat wudu tiak di mentah gerik-geria. Warga tiap pick up le tipin ng farmer. Nagkawan spak tali sarkar sponsor ko to 50% ka subsidy. Yo yo mo kejol kejab yo imbi. Jo ay ko farmer plus ko to 1,000 chikli how nong rep. Untuk okay, kawan sepak lagi sembi yo butet. Kata dan perkat ini ngau chip ni saro di kisah ni na yechongi. U fokus ni wais kama duna silang ngot gitu sana jar ke fokus plus. Yo yo to ke porep kini. Kini waro to handai how orang mahajon sao to wala ke sana jar 5,000 is nothing. How would do ngau ipi economic man. Em ge yung gum yo tanggal tweet ko man tiaw tipinam tip ni ke. Em ge yung kung mem skatan sa pahajar le ten ang opero nila economic man chemi ke jinge kam tam hum to with downtrodden peoples pen you not ko economic man ti nei te daw isau tho bi ke jinge upai ba ila pen mi ke sarkar ki jai pai kam CMLH ko dang ang gawin program ni ali so ngau chip ni sboh state central library ai chagi dor ba chnong anh ta ai check đi kinh rogo sang ko bộ gym ko bộ PT shop ko bộ restaurant ko take ke mo ne ba mi wai de ke sarkar ba kan ngtene ke kong mustak ko klam let im to Plie school khoni ke jingmo du to focus on government job we are making blunder mistake ne ba mana mi study tip emi opportunity yo ke lar apply jam perite Kam apply kami create business. Kamu create business apply kami. No issue on that. Hab emi ke challenge. Hab emi to igi fighter. Utok bro tau meliku em truk wadak ko biang. Ignore rep emi ke powerful tools. Tibi kani batai hai ni prime minister mem ginong rep mi Obama. Mem kamu chong keris adori igi leader yang pi. Mem kamu chong ke yung di paukulur. Mem kamu Plie school kon is a highly institution na de khlem bam. You pendak penbengi to pik no rep way bam di. You are the most important people in the country. Kabojen yung agriculture to de lakrur. Hari bun sao to bun wake chupo mutunong. Kanuksa da igwarem do timit ke sarkar ne. Jo mi badektin. Now, kanai pito ibon sing the policy of governments. Ile bon sing do tiak di mentawren. Ni ba you EU bai. Permi biga cho permi biga jiap do yak do dan bidong senam si ba pol ga slap ga priara ga plak sebi bor silior. Ile wan gi skim go per dar kana gi si tem depe. Empor-poran de jok de man so de man gijur gijep hane man olai saya membuat hit tang kedor trade boy ile pu ke marketing board lembaga kerja kerja department bon se mana yogi nong hit business corporate ksing pinyotnya ki squeeze kedor kim kelmau mo kajing tres tom jong farmer hane ki knanya kedor tang bikin job ke de profit na kata government ka step in no lembaga policy hak by de ke marketing board Kini waro to sang tu hane ke problem ten agadu begatkan. Myang ye dor tang yo dai tang po te dai do cha kan ni kon. Kata to kajing ikam ke bru.
tu dia kata miulan tu dia ko nei te dau ki no rep ham du sao thu bakla pi man bi ke front line ki chipai yung jack bru hage konti leveli borok ko nei te dau yo ki ura kan ko office ni kan research te bi jimut ke men yung ni KVK ada kana bukto ringan ni ngaklik na no ang gani boy ga bon sen chubo mutu em ga scheme ko polite prime minister de 1000 kru man ni state kawin ka office ko chat tipen ga scheme lai baik ka mom tipen em kam ga ba penem kam ga mo chubo mutu kre gi penem kam ga scientific method mom to mo ka ta kam yung gani ka office ko em ga man tadi chubo mutu bo egi chilak tere bo imu tu chilak te do sam pa hajar tere what is the reason what is the cause behind it how funny kita to ka kam yung gani ka office to chubo mutu kam ba Jaintia ladai sampah jarte kamun sampah jarte dadap debian dadap dekot ki pai ba stu em ke demand and gaps la you am come extend expanding support la you am come the bon bat bendunai e chigi bitrai district nei te da bon sini ju em ti minimum ba sin chinai usi em ju you am guru ba agriculture department kini waro man gito go central government to we are in touch always we are inland lembaga agriculture lembaga horticulture lembaga veterinary ila ka man ay bon sen jo bon gong ila ke sarkar ila ke bulu thet dok mesti thet dok belangi na bar ba temam ni le chenong tu asai we are lax we are insufficient kajingam kami wo kajing yo to mi to ite dom dak long be ke dok kha long ke dok sia long ke dok belang nyok sai himi kat wayo thiri kat wayo na po state nyok sai hat ke ne supply na bar nei te daw bun sin knyot ko na bar kat hom dok biang i prai ne ha ka jor ka chiap la ka jo ha ka kam agriculture ka jo le klam yo ko han na bo 80% bo na bar te nei te daw kat ka man ka ni hai won i benta em ka mu man ko tip ko experience you implement in the right way, in the right direction, you dami man ki loser. You dami man ki donong, you dami man ki nong donong. Tenai te daw ko jing em yung gani ka office ini. Ngas ngaw ay kublay kerpang ay ka sorkar Meghalaya ni welcome ju sorkar India. Tip ki jit by kamta mi ka officer ko mayang wo tip ku lokit ni ka thaw. Wo tip bukan mo yung ka chnong ko yung wan bu ka ni ka chnong yo nong ki nong rep yo nga. Yo nong ki burgo em chen ka tanjong. Mpar ka mangga kat kam nang kalamo ini MCV small scale training program ini lembaga ni Hindayal program em gulali hikai welding em gulali hikai sor em gulali hikai kam ter ke government of Meghalaya government of India kam tam ke progressive yung prime minister Umboromi ke skill development program is a must bon ba ko sa tu bakla ini udah mini penai ka training lam bakla tu welding saya dah support kan men ni ko belum tahu orang bakala uwul dia tu welding kari em oke em peraki perawi senagi ongi ni kim dah welding ro kada khas pre ani ka kam na mem jo ki to we welder mystery with to dor do kutul usan sa wajar ma dia kene im kam te ro mkwa ulut bi prajar udah bi nyawajar kwa ito profit should be there tak profit uman go ye go man to diwari bi de jingkang diwa tung de jingkang je man profit ka tenai te daw la rim sao thui yile i mpo chewon la tenai te daw myo sai hab corporate lang i government of India government of Meghalaya em gumentaw ay nega state fund em gumentaw yo nega central fund kamong nu doktor ni we from the central government we always give you the opportunity but the implementation is yours from the state government he is totally right la de karweli kam state government chim khai daw man ki khon ni go do nong te nei te daw kenu de men de kani ke program man go luti go yo selok kam ni kani ke ji chem lang emi tip pi boy da bon wo tip ni emi ngam tip pa kani ko office yo kan nga ni yo opsa dik ta don bia karwon em kam ni ko office yong